Whakawhiti atu ki Vancouver, kānata i aia nei me te whakataetai mā ngā tira waiata kura tuarua o te ao. Ko te tira o Aotearoa tērā i tuarua, i muri iho i te tira no Denmark. I mauake ia mātou tētahi o ngā tauira Māori tokorua o te tira o Aotearoa. I tēnei whakataetai tira waiata o te ao, rongohi ana kē te ihi te wehi me te wana, i roto i ngā mahi i hautūhia e te tira waiata o Aotearoa. Ahakoa ko te taumata tuarua te wāhanga i Wikitōriatia, he kuanga ngākau, he mea whakahirahira. I sino hihi ko te wairua, ahakoa kāre mātou toa i toa tonu mātou, i roto i te ngākau. Sino harikoa. She said, when we did our Māori section, we got a standing ovation. She said, I've never seen 3,000 or 4,000 people stand up and and clap like that. Very proud of all of them, you know, all of the children from the New Zealand Secondary Students Choir. They made us feel proud. On the day for Kōrongo, it was proud to be Māori. I tēnei whakataetai anō, i riro i a rātau te taonga mo te tira nā te iwi i tohu. Yes, the People's Choice Trophy. Wow. I te wā i waiata mātou i a Kōrongo, i tino pā atu ki te hunga mātakitaki a i harikoa katoa rātau ki a mātou. A te tau e tū mai nei, ka haerea nōwai a te waikāmihi me te tira waiata o Aotearoa ki whenua ke o tā wāhi whakataetai ai. I te takitaki atu ki ngā tini tangata no whenua ke ara ka tino pūmau tēnei mea ki ahau o te toinga o tukuranga. Engari mō tēnei wā, wa hoki mai aia ki te kura kōhine o Rotorua. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.